Alaro wamu hijau-hijau ini nilang nanyon. Kalau kamu nitong ka belum muna, macam ko dia nilang roba na pagkakali son, mga paparan ni Dinangon. Yan hari paparan ni Dinangon mandok ko tuwang tuwita sa loob na mo na tigulang malukali tuwang muna. Gwadong niya namang inang bijang ni Ata mo niya, te doon namin doon nakuha mo. Alay lang anong, alay hima, Ata mo niya, te doon kami doon mo damang gainang. Diyan ay yung muna rohap mo, yung juju, gainang kanyon. Yan hami ko para ni damang gainang yun. At murah mo na, salong na naman kolong yan. Wala di ma, i-apo na, salong na. Sungguh menambahkan ni guru nami do anak nami yang sudah puluh serta di gudang dia materaja inata surifada na dia nalulu parjulu sahani maudate maamang di pasar nami tuhamu na saluhna di dongat salutan nami di ali-ali nami nang sumuni ma di saluhna dia kasih raja di tutur nami budak-budak nami Roh di sudina dia akan makka holongnya. Hidahan itu aka amang aka inang di holongnya rohamune ibar hidahan. Mulai siena baru jumulu inang nanyo. Roh hamu inalahu mangidahan itu manduluhan. Jadi kalau kamu nadi aka udah narik kodi. Holan ala ni dinabat sahur batuan inang nanyo. Duhnon nami matuhamuna salihna agama. Segi matu ka ari naman itu lang martamba-tamba matutu. Dia kaholong nama si holongan. Dihita dia kana marumacan hutan ang sumani dia kana marali-ali. Atong disalihuna. Dia kana udinaringgan na pinasahat muna Tuhani. Dumubi matu anak nami do tukarmen nami do guru nami. Dan terbalut sa amin iya manganggos yang gugun nami. Alay na marapos ni roh haluhani asal kiyama di basahan Tuhan ta sikat niya kanauli na binasahan muna Tuhani pertamba-tamba manang diha muna angka hayipaso nang sumani dia kapat samo tau nang sumani dia angka rezeki asaburi angka amang rajay na suribada buhi tadi angka ulang na digani haduan nagabi masih paturi-turian jala masih paluluan jala masih ururupan yaka ulang nalenghi atau yaka dikan dibasar munai asah donon naima Tuhan muna saluhna dihata pangapus sen hani saluhna keluarga besar kita kalung asah rapahan madara kita baladuk tambah tujahu di saluhna yaka naulina dikan nabi nasak muna Tuhani apun nami nai hot martoman dijabu songoni mapangapun sen hani hasutun tambana salik naik akan mengerjakan nami takas do kebutuhan ini inang nanyon di perkurangan do jala olu do pagkalanda dan non nama do dia betaktung atung utang utang ni inang nani rohamu mendapat tenhalu molotung adong singir inang nami rohamu mendapat tenhani songalima nahu papaton hani tuhita saluhna dia akan parumaca hutan na dia na dulu mau lihat tema di luar tabu tema. Jadi semua ini mak coba mulai diuri ya, ulala tak coba mulai diuri ya, ala kita masih ya non, kalau patu rehon.